kimaze kwica nk'abantu nka 200. So bazaga aho babahambiriye mu makanisa bagatwara abagabo kuja kubapimira binini, abo bagiye ntibatahe. Noneho barya basigaye bakaramukanya ngo ese mwaramutse mwabonye mukingura. Ko burumva ico kintu. So bamaze gutaha rero batangira kubaka umugenda uko bapakanye na Palestine. Abanya-Palestine, Theodore aravuga ngo abantu tuko bashobora nta ntwaro barafite Israeli, amahanga yari abahaye support habe nimwe. Zubumva na communication nta media. Wenda gusa abantu babumvagaho gatoya ni Angleterre niyo yishaka kumva ideology yabo. Theodore abwira abagore ati mwinge ntimukaze gusabiriza muri Palestine, muzigire muza muhinga rori twigire kugira ngo tuzobane nabo n'ubwoko butwanga ariko tudafite ikintu tubusaba. Abagore bakaja guhinga just kuri border na Palestine, bagashika abanya-Palestine n'abandi moko ya Seratu yari y'abahiburu bakabafata bakabica kimwe na kurya muza mubona iwacu bagasanga amazi kabasanga muri mazi kabica. Siko mutangire mubabaze none nizo yigenda neza. So uyu mugabo nubwo yadusize tutari kumwe nawe, mutekereze makanika yaratuye mu Minembwe mu Bijabo, yaratuye mu Minembwe mu Bijabo ariko yarari hafi y'umunyamurenge wese. Ariko dufite abagabo baza barara mu ngo ari kure y'umugore baturanye mu nzu. Umugabo ari mu Bijabo yarari hafi y'abanyamurenge bari muri Australia no muri Canada no muri Amerika. Buri muntu wese 2022 selon na statistique zakozwe n'abaganga bacu na apotre nari kumushimira rwanda. Hari muri 2022 mu Minembwe havutse pursa zibiri z'abana. Izindi nazo zavuye mu Minembwe kubera imunde baharasi. Hasutswe tekereza kubera imbunde bagize gute. Mibunda yasenyutse ni bande banyamibunda bari hano. Hari umuntu mu mibunda uri hano. Hari umuntu wo kundondo uri hano. Mibunda yasenyutse irimo amaka ya leta 6. Amaka ya leta 6 barayitwika mu gitondo kimwe irashira. Twista amajo iminsi 2 bayitwista igitondo kimwe. Bahereye mu ibakure ku murambi w'abatwari wa Mibunda. Barazamuka mu ibakura baratwika kwa muki. Njewe nari yo shaka nari kwirekera nkareka kubera kuko abavandimwe amagambo yose bayarangije bayavuze, ariko ntawo buri cyo avuga kuri kubera kuko abantu bose uwagira ico basaba kumuvugaho ntawo buri cyo avuga. Kandi kubera ko abavandimwe twazanye ndetse na duhereye kuri munini bagiye bavuga details se babivimuzi n'ibindi namwe muzi, ndeka wenda jewe nse nkaho ntari buze kuvuga cyane kuri we kubera kuko nzi ko mubizi ko ntoburi cyo muvugaho, ahubwo kuri kiza rya jambo former president yavuze general yaradusize ariko afite responsibilities, afite inshingano yadusigiye kugira ngo arizo tureba cyane kurusha gutwagwa n'urupfu rwiwe. Ndizera cyo baciza cyane. Kandi ninza kuvuga wenda binyuranye n'ibyo mwari mwiteguye hano muze kuzihanganira niwo mubyizi nzoba nacuye. Umufurere ngo yashatse abagore babiri umwe akaba umushangu cyane, noneho ngo waraja wa mufurero kazi agahinga ashikagasinzira mu murima akaryama. Umugore mukuru akabwira umugabo ati umugore gamuto n'ubwo wamparitse arimo kugenda yashika mu murima akaryama. Ngo bucara muhiga neza aramuneka amusanga araryamye. Ati waje guhinga cyangwa waje kuryama? Ati nahinze. Wahinze? Ati kuraho uruge suka. Da mubyizuza kuba uri buze kuba mutoya kugira ngo tubashe kumvisha abantu bakeya. Jewe naraye drivinze amasaha 12 ntabwo naje ndege, ariko
nta shenzi kuko umuntu umwe muri mwebwe ufite informations cyangwa ya ku kibazo cy'iwacu muri jewe it's enough, birahagije. Sindeba ngo mwese kuko ndabizi ko abenshi nta muntu uyobewe amakuru n'ikibazo dufite. Yeah. Kimwe 834 Israheli yari disperse, yari shwiragiye ku isi. Bamwe bari muri Europe, abandi bari muri Asia, abandi bari muri Afrika, bari disperse, isi yose barayikwiriye nguku natwe tugenda ahantu hose tukayisanga. Bukeye baza ku isi, nations niraceceka, ntabwo yigeze amahanga ntigeze yita ku kibazo cyabo. Je pense cyo gihe Ubwongereza na Turkey nibo bari bafite puissance y'isi, abantu bararengana kandi nabo bari minorité, bari abantu bakeya cyane. Baravuga tuko abantu barengana mureke tubashakire, kuko Palestine yarabagoye cyane, hari bakubicare n'abakeya ntibaresiste, reka tubashakire ibihugu dushobora kuba tuzamwe none bakagira stabilité, bagatura bakicara. Bazana ibihugu babahitishije mu Bugande, bavuga South Africa, bavuga za Ethiopia. Israel avuga ati no, nubwo turi bakeya, nubwo twahunze, ntabwo muje kudutuza hatari mu gakondo yacu. Haza kuza umugabo witwa ngo ni Theodor Herzl, aragenda azunguruka mu Israel bose, agenda bigisha ikibazo cyo gutaha iwabo muri gakondo yabo, bakaja kugwanirira iwabo. Yatangiye kubamobiliza, aza kugira imbogamizi z'ururimi rw'Igiheburayo, kuko abana bose bari baravukiye mu mahanga batazi indimi. Atangira kubigisha Igiheburayo imyaka 8 kugira ngo babashe kumva ideology wabo. Batangiye gutaha kugeza aho batangiye kwifashisha amato banyura muri Ocean Atlantique. Dene baza kugira imbogamizi za Italy na Turkey, madrone indege zikabarasira mu nyanja, bagapfa batasha abasore batabaye wabo. Ariko baratashe, bamaze kugera mu gihugu bari bakeya, batangira kureba borne zaho Israel igomba aho bagomba kubaka kugira ngo bahangane n'umwanzi, ariko bafite ubutaka bwabo. Barubaka, baravuga ati tugomba kubaka, kugenda batangira kubaka amazu. Ntaragera aho ngaho, igihe bari mu Budage, geca Hitler abishe, Hitler yishe abantu miliyoni 6. Niho havuye rino jambo ryitwa mwaramutse. Buriya mwaramutse ntabwo ari indamukanye ndamutse mu bibazo. Abanyeziraheli bageze bafata abagore bakabashira mu rubunga, abagabo kwabo, abantu kwabo. Barangiza bakagenda bagafata rabo ikora imiti iyo mu bitaro. Barangiza kugira ngo kinini baze kugihereza umuntu akimwe kimukiza umutwe, bagakorera test ku munyeziraheli. Ni kimwe kize kugera kuri level yo kumva ko cyo umuntu kamukiza umutwe kitamwishe. Cakoraga test kimaze kwica nk'abantu 200. So bazaga aho babahambiriye mu makanisa, bagatwara abagabo kuja kubapimira ibinini, abo bagiye ntibatahe. Noneho barya basigaye bakaramukanya ngo ese mwaramutse, mwabonye mukingura. Ko murumva icyo kintu. So bamaze gutaha rero, batangira kubaka umugenda uko bapakanye na Palestine. Abanyapalestine, Theodore aravuga ngo abantu tuko bashobora, nta ntwaro barafite Israeli, amahanga ntiyari abahaye support habe nimwe. Zubumva na communication, nta media. Wenda gusa abantu babumvagaho gatoya ni Angleterre niyo yishaka kumva ideology yabo. Theodore abwira abagore ati mwinge ntimukaze gusabiriza muri Palestine, muzigire muza muhinga rori, twigire kugira ngo tuzobane nabo n'ubwoko butwanga, ariko tudafite ikintu tubusaba. Abagore bakaja guhinga just kuri border na Palestine, bagashika abanyapalestine n'abandi moko ya Seratu yari y'abahiburu, bakabafata bakabica kimwe na kurya muza mubona iwacu, bagasanga amazi kabasanga muri mazi kabica. Abana abanyeziraheli bahura inka zikanyagwa, zikagenda bakazitwara. Theodore ashiraho imitwe 2.
umutwe w'uburasirazuba n'uw'iburengerazuba bawushiramo ingabo yo mwa Yuda yarwanishaga amabuye yonyine. Hajaho bita ngo n'abasioniste, les zionistes. Nkuko natwe twatangiye twigwaneho. Icyo gihe Palestine irareburana ko abanyezirayeli bayitwaye ubutaka. Iravuga ngo tugomba gutwika ari amazu y'abanyezirayeli yose. Noneho mu nama n'Ubwongereza avuga ati inzu yose izoza bayuzuye izaba itsinze urubanza rwo kudasenywa. Kandi bagezeho bakabene ziranzu z'ibihiza ziwacu. Ziragaze undi mugaza ngo abiwacu bazubatse basogokuru bagera muri kya gihugu basanze abatwa umuze yari hano. Basanze umuze siko byagenze. Ko batagira inzu zibihi batangiye kubaka inzu dusonga rero twababoneyeho. Zira ni inzu kandi mumva aho zakomotse. None baravuga ati kugira ngo inzu izo zitsinda urubanza rwo kudasenywa muza mureka abagabo duhure ninjoro abapalestiniye basinziriye dutungire abandi basize ikibaza dushokera inzu inzu tuyicayemo bama bagira gutyo bwaje guce mu gitondo Palestine aje kuzuka gasanga abagabo baricaye mu rubunga n'igishito ko barota iyo nzu ikabitsinza urubanza. Murambe bareza nkunda kugenda ariko sinsohoka ndaguma hano ndahoje. Dananga ko murumvika ukuntu byagenze ba Israel ragwana kuva iyo myaka mpaye mbabwira depuis 1834 n'ubu nyine Israel kiragwana intambara kiremera gutakaza igihugu cyaho. Ubwiza bw'igihugu ni umuntu ariko agaciro k'umuntu ni igihugu. Turi kumwe namwe uzoramukanyira abantu bahana muzamuvugana atarakubwira ngo kubaza izina rya kakwaza ngo suva he kandi uzorebe kubera ko bataza aho yazizibaye abantu ba black ibintu ariko biza bigenda. Uwimana ikunda izimuhereza ibintu bitatu nimuvuga ngo bitatu. Ikintu cya mbere zimubwira izimuhereza igihugu. Imana yabwiye Abrahamu ngo nzoguhereza igihugu. Ikintu cya kabiri ziguhereza urubyaro nation. Ikintu cya gatatu ziguhereza ubwenge. Icya kane ni nka ikaguhereza umwanzi w'igipfu. Kuko umwanzi w'igipfu pastor nishimiye umwanzi w'igipfu pastor aza guhagurukira ko ntaza kwicarira. Umwanzi w'igipfu aza guhagurukira ariko ntaza kwicarira. Nuba nugize umwanzi uguhagurukira ntukamuhagurukira uzomwicarira uzomusinda wicaye kandi ahagaze. Tsinda urugamba ntibitego uko uhagurutsemo bitego uburyo wagwicayemo. Abantu bose bakora amakosa hano no muri kominotani wanyu muri Dallas ni abantu bakunda guhaguruka batabanje ngo bicare. Habe n'umuntu warawupfuye mu bitekerezo nuhaguruka ibitekerezo atabanje kwicarira. Ibyo bagutamitse byose ukabihagurukira utabanje uzukora amakosa. Allo igihugu nagaciro k'umuntu umuntu nawe agahinduka ubwiza bw'igihugu. So urumva rero nta mpamvu yo kuza kutwigisha. Ndagira mwageze muri Amerika mbere yaje muza mubona ukuntu abanyamerika bari fiyerera kino gihugu. N'umukene wabo uzusanga yambaye agapira kariho flag ya Amerika. Aho kuba mu gihugu kitakurimo umuntu uri mu gihugu kitamurimo araruta n'uwagihunze ariko wagihunganye mu mutwe. Kuba mu gihugu kitakurimo no kugihunga wagihunganye uraruta umuntu ukiryamye ngo ufite inzozi zo kugihunga. Turi kumwe namwe uryamye muri Kongo wabuze itiki muri Gitana ararutwa n'umuntu uri muri Amerika uhawe utegura gutaha kubera impamvu imwe nuko iyo ufite igihugu uzugendana ibitinyiro bibiri ari byo uno mugabo yanze. Uzugendana igitinyiro cyo kuba ufite adresse yaho utaha bane ifuku ijya mu mwobo izayirirwa mu bigori by'abandi ariko ukamenya ngo mu mwobo waje naho ngaho igataha mu mwobo wawe.
ntabwo ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa abatutsi bose en general ariko bugomba kugira kutagira aho butaha. No, ifuka igira aho itaha turo dutaha abakeco. Hari umunyabwenge wavuze ngo mubore sije wabuciye n'umugani baciye yaravuze ngo aho kuba mu isi ariko uyu mugani uraza kuba baza ariko muri hanganaga naje ducanzanye hano rekana yaravuze ngo aho kuba mu isi imyaka 100 meze nk'imbwa ngo noyimaramwe iminsi 3 ngo meze nk'intare. Subiramo ba aho kuba mu isi umeze nk'imbwa ukayirambamwe imyaka 100 ariko uri nk'imbwa ngo ariko wabaye bago ba mama uzubaza umugabo wawe tese uyu munsi wiri uri intare cyangwa wiri uri yindi ntowe umenya aho arayicararanye muri siko bizabigana mumenye umubaze tese uyu munsi wiri mu mutwe wawe wiri wumva wo higa cyangwa wiri wumva bo guhiga. Siko mutangire mubabaze none nizo yigenda neza. So uyu mugabo nubwo yadusize tutari kumwe nawe mutekereze makanika yaratuye mu minembwe mu bijabo yaratuye mu minembwe mu bijabo ariko yarari hafi y'umunyamurenge wese ariko dufite abagabo baza barara mu ngo ari kure y'umugore baturanye mu nzu. Umugabo ari mu bijabo yarari hafi y'abanyamurenge bari muri Australia no muri Canada no muri Amerika. Buri muntu wese yumva umwuka we kurawuhumeka siko ba ariko umuntu mwasangiye ku meza ukaza umushakisha ukamubura kandi ahamanyura ntumubone ukamubura handari. Ese ko murushaka kumva icyo mpamvuga ba ngoko nuko yimena umutwe konda na umena. Uyu mugabo yadukuyeho ibisuzuguriro 3 ngiye kubabwira nimara mbabwira ijambo ryanzanye ni naryo rikuru nishake nicarire. Ijambo rya mbere umugabo abagabo n'abamama bari hano yadukuyeho imfu zisuzuguritse. Yadukuyeho imfu zisuzuguritse. Abagore bacu bari basigaye bafatwa bagacibwa amabere. Abahungu bacu bagafatwa bakaribwa n'igishwaga. Araza amenyesha isi ko kwica umunyamurenge ari kugwana. Kwica umunyamurenge ni ugutekera drone ukayishira ikomporo ukamutera ariko ntiwapfa kwicisha umunyamurenge gusa uko ubonye. Nta mugore mw'abanyaminembwe warafashe umusirikare akamufata akamuhambira akamufata. Iriya ni esprit y'umugabo ugomba gufa ngo umuntu wese aza kwica uko abonye. Oya abakuru bacu umugani ngo urugo ruzira umugabo ngo bisazi zikubita umugore agapfa. Umugabo wigize nabi mu rugo nisazi yo kwita umugore wa mugara kifa kuko nta mugabo uri mu rugo. Yadukuyeho imfuzi icya kabiri kandi gikomeye cyane yigishije abanyamurenge kumenya ko isi ntizishudikana umukene ubitekerezo izishudikana umukire ubitekerezo. Turuzi iyo wigize ntibisaba kuvuga. Turuzi buri kimeme kiri mwabo kiraruta ivuzi yayirayemo ariko itari iyo muri iyo nzu. Umwana wawe kimeme yovuga ukamwumva kurusha umwana w'ivuzi utashaho ngaho. Ntimwamubona ko twamirije isi ntiyatwumva nitumara kwikura ino nkota isi zotuvugisha tutatuvuga. Nukuvuga ngo nitumara kwigira abakecu nikimeme cyacu kizovuga abazungu bamwumva icyo gishaka kuvuga kuko baragikeneye. Buri umuneke igitoki iyo bagikuye mu ziza abantu bose bazacitaza ariko iyo cyahindutse umuneke baza bagishira kuri volant kizakija muri kapo.
nitumara kwikuraho inkota bamwe mu baturwanyije bazotwita bamuyomba ku ngufu kandi nta utari musaza wa nyina. Timwabibonye muri nonye gishize Bukavu no muri Goma bamuyomba banafika bamuyomba byari uko hari mushiki wa data ushatswe mbashigura ngo bite data umunyirarume. Biriya bikomoka mu kiyewe, bikomoka mu kwigira, mu kwirwanaho. Ikindi kintu cya gatatu yazanye, cya gatatu yazanye, nagize grippe murambabarira cyane. Yes. Ikindi kintu yazanye gikomeye, yazanye umwuka. Buriya intare bazayita ngo ni roi de la forêt, ni umwami w'ishamba, ariko ntizi byimikwa, ntabwo ibyimikwa, izi bivukana. Yazanye umwuka mwiza ku banyamurenge, uzongera kuvuka ari umusivile. Oya mwebwe muri no muri hari haruguru yamahera kuba pasiteri, abajana mu bijabo bose, afata abagore abatwara mu bijabo, afata abasore abajana mu bijabo, gukurana igitinyiro cyo kwirwanaho. Ko muranyumva? Umwana uzozuvuka hari azuzavukana esprit y'igisirikare. Wa mugore yababwira umusirikare ati ndagufata nibiraba ngombwa guteme, niba ngira gute ngute ndiyamufashe nawe hano na 20 yarakunaniye ariko uri mu kwisiga amakombotoro ugashiraho nandi yo kwisuka warakurubutse warabuze 20 itabara. Ijambo ngiye kumurangizaho rindi rikomeye. Uyu mugabo yakoze igitangazo muri gihugu. Uyu mugabo yazanye, niwe muntu wa mbere wahinduye abantu baritegere, niwe muntu wahinduye intwaro zaje kutwica ubu nizo ziturinze. Yazamukanye inkwebo bakecu ngo arangi uyu munsi ntabwo reze dufite inkwebo mu Minembwe. Aho hari barabara muziza rujana na Minembwe izacurwa kutwica tuzihetse. Aho none ko mukomye amashi ari mwizawe zingahe? Andi bena ubise ko bakomye ara pastor. Pastor baranumbare si pastor uzorebe kujya pastor. Bibiliya ntizivuga ikintu kitari ukuri. Bibiliya zivuga ngo mwinjuru ngo Imana ngo izofata ngo ihene ngo izishire ukwazo ngo n'intami zishire ese ubumoso muzitegereza n'amavi yazo arakobotse ariko nizo zigira amakosa nziza zisenga ariko amusanga ivi ryarakobotse kubera amakosa igakobora ivi kubera amakosa ariko intami itagira amakosa ntikobotse ivi kandi ndizi navuga ariko ni imvurije ntizihunga imvura izirisha ariko ihene ntizi nahagarara ahantu hitse izipfa kubona gusibuka imihagarara kugira ngo zindi zirangize. Mu bwoko habamwe mu moko abiri abantu, habamwe intama zizi kwihanganira ibibazo zikanyagiranwa n'abandi, hakabamwe n'ihene ihene uzikura ku iziriko ahebeba kandi wawigirira neza. Amajambo kera hari nazo bavuga amakuru bakababona amakuru y'abagore siko bagazavuga base none ubu nyine yari imutse muri cecekeye naba bayafite abangaba. Siko beze pastor bagaza bavuga ngo ari umunyabwenge wanditse aravuga ngo ku munsi ngo umugore azavuga amagambo 100,000 ngo umugabo akavuga 3,000 kurya uzubona umugore uza winjira mu zakakubwira akakubwira amakuru iyo wiriwe tukanga ngo amakuru afite abakene ngo ryame yakuyemo ayo ku munsi abayarangiza kandi yejo none ubu nyine mwari cecekeye ayo yose ndore
ari umugore mwari mwabona kuri YouTube aja kupfobya intambara z'iwacu hari umwari mwabona gare ndore nimba muri Dallas akababwira ngo amafaranga muza mutanga ntazashika mukaba mukeneye kuyaburana ari jewe Michel muzorega ninje wayakoresheje ngize imyaka 3 hano uri mukuru wanje uri pasteur ngize imyaka 3 narabize pasteur Emmanuel hari Fanuel ni mukuru wanje zahangaha mpore ntari hano barabizi barabapore n'abarezi murabizi jewe navuye mu Minembe umunsi wa gatanu na gatanu isoko iremye bw'indege yampagurukanye turi Bukavu muvi Bukavu ni turi muvi Bukavu ntega moto no mukamanyura ndambuka Bujumbura n'iposho niyinganura indege Kinshasa na kandi bampeza visa n'iposho nari Minembe ahandi naciye Kinshasa shaka kubabwira niki amafaranga yose mwatanze yo gufasha abaturage ndi mu bagabo bageze baje kuyahahira abaturage byo kurya igoma ni Bukavu tukabicisha ku ndege tukagabura abaturage yewe mwari mufite projecteur amafoto yanje ndi hariya mpantanga imbuto mpantanga amafu nagiye mu Minembe inshuro 16 gihe cyakorona imipaka ifunze aho nageze acha simba kubwira n'undi haracaca abandi amafaranga yose mwatanze niyo yagaburiye abaturage niyo yafasha abaturage kugeza na bugingo n'ubu dufite abagabo banyamurenge bari bafite ingijana mu mibunda banyazwe agasigara mu madego ntagishanga harya iwanyu muzinda akarwara bwaka gashoboka inzara bwaki yarateye ifata abagore bafite amada inda zimwe zikaza zivamo ugahura n'umugore ukangora abyibushe naho ni bwaki tangi komanda irundu no kuri Jafe umugore ava irundu ryo kwa Mitago arambura ngo ikoma cyabo kwa Mitago cashize yari yonsa ndakimwereza mu ijaga ajya kuko abakiri aha kwa haruguru yo kuri Jafe ngo ngimusingirize ya makinwe yaraho ngaho ndamwata siko kimwoye nikati ndakimwoye kugira ngo n'uruhinja rubone cyo rurira gute warangiza umugabo safunwa agafata ubwanwa bw'imvi akabusokota kicara kuri televiziyo akavuga ngo ntagikoma kenewe mu Minembe amaze kukimwa muri Amerika nawe ukagenda ugategera YouTube ngo bavuze Bibiri zivuga ngo umugabo yavuye Yeriko ngo hayaje Yerusalemu pastor ahura n'abantu bavuye Yerusalemu akaje gukora Yeriko waragihiriya hejuru zo gukora kino hasi abana abagabo bamukubise bukeye muzamuje gutegera ibikimwebwe mufite imirimo mugomba gukora muzamubaza amakuru y'ibigezweho bihabikogwa mwirinda amakuru yibabuza gukora turi kumwe namwe Nehemiya ndibabaza bakamuga ati tumaruka iyo ngiyo twe turi hejuru kukazi ya umuntu yamara imyaka 8 hakubura kudakora ataragwagara zidakora ngo aze kuri tubati ndako ndakora ibingibi wamaruka mutegera ukabishira mu bwongo ukarya akakubuza gutanga $20 haje kuba ninga ukisiga inzara $100 ufite uhaye burica heza abantu 8 muzo warangiza kuri rutara ngo nibagweze ushime ngo Imana yakugire neza uri umutindi wo gusengerwa bazagufasha no kuryamye darasa muzamugira gukira se muzamugira kugera kure nukujaho batakurangiza hafi y'abantu bose bagusingira dusubiremo ukundi mwagiye kure y'abandi muzoja kure y'abandi umunsi muzobegera niko kuja kuri wowe umuntu yo muri Amerika imyaka 3 igashira nta kintu kiza n'isazi zaraguhunza ntakiza kuvaho fashi wanyu urumujene ngo wategere amakuru y'abagabo 3 4 5 bafite mission zabo bakwica ubwongo brain bakakugaburira brain yawe ukarya gusega kanja tizi kora digestion bifate ukore digestion umenye izucira n'izumira nimba muzamura nibwibesha nawe uzibeshanwe nabwo wowe uri giki ubwoko ndi buzabwibesha nibura musabwibesha uzihangane mu wese mubabaswa nabwo dusubiremo namwe ni wumva akwe ubwoko bwibesha uzemera ari ubwawe mwese mwibesha Dallas abantu kuzana ngo ngwara abantu baba ko barabagira gute umuntu bazamuza gukora mwabo
umugabo akagenda kuri televiziyo akabuza abantu gutabara ababyeyi n'abapfubuzi, yataha mu rugo akamanyura imisiba 40 atanakoze, azimira ufite abapfakazi iminembwe wasigiwe. Warangiza nawe abagore muki akomeza mwihangana ukamuguma mu nzo ngo warashatswe. Ayi sezero duhamagara tuze tukurebe dusibu. Aga ndi mu kirambi ndi mwacu ntaco muntu ndabizi ko ari bakuru banje, hariho ba mama hariho ba mushenge. Ndi mu kirambi ndi mwacu hano na bene wacu bari hano muri Nora mu Rwanda, turavukana twese ko banivuze mpavuga siko. Nabonyaho inka yazinyazwe sinzi kuzimikenge kwa Sebikamiro. Inka ya nyuma yari mu mikenge kwa Makerere, iya mbere iri kuri Nyarurambi. Kuri Nyarurambi zazinji zamaze amayinga 3 zarabonane kwinjiza igihuru. Muhanuza arahazi hajye kuri Nyarurambi zahamaze amayinga 3 zarabananiye kuzinjiza ishamba. Farde zizungurutse abana bashaka kubyo izizungurutse barabare ukuntu bazinjiza. Umugabo akareba ukuntu inka ziwe zinjiye igihuru, ubwenge bukari gitabo kagenda. N'ubu mutangire mwige counseling abantu bahuye n'ibibazo. Umugabo rero tuye kwitara mu nkango ntafite ikibazo cyo kurya, yajeje imirima y'ibiri y'amateke, ibigori, ibijumba, imyumbati n'inka ziwe zirabyaye, bakazishorera mu gitondo akisanga mu madego ntatongo. Warangiza wakada kuri tubu kada gushinyagura hara kuri tubu, abagore nabo gaba kandi gabaga bagira cyakora baza bakora ko baza bumva vuba kibazo bapfa kubona gusumunage kuri tubu yavuga ikintu mwari ko bimeze munanje ndayagaritse nta analize. Nigeze kuja mu muzinda kwa pasiteri, hari impunzi zivuye mu Rutigi, hasanga aha mu nzu z'amayanga, mpasanga umukobwa wabyaye mu nzu, barambwira ngo muri hari umukobwa wabyaye. Ndinjiramo ngo ninjiramo kubisa umuryango harampunga, numva yinjiye mu mbere, nkubite mu kirambi nsanga nakana yabyaye kari mu gitenge kimwe, naho gacya gitenge karimwo nico gusagira. Uhamagara muri Afrika mundondere ngo umuntu uzi gusona neza, agasoni kaza ngo nkusoneshereza indi, kandi aho mubera ibitangaza mwebwe abagore yasohoka amateraniro akamaye kubita kuri stat kugira ngo mukeba yibone muri Afrika ngo byari sawa, ngo byari bimeze neza, ngo Sunday mood karere kaguwabo. Ubu abagore bazaja muri Walmart gutora isabune agatahana inyama. Ngandi bana aza kubwira ngo sigara n'umwana ntore ngo isabune yo koza amasahani iminota bi ngo ngwino ufasha gukura nk'ibintu mu modoka. Isabune ibaye gufasha gukura nk'ibintu. Ibyo zose ni ukwibagirwa no kutamenya inshingano z'ikibazo kiduhanze. Abanyamurenge ntabwo twigeze dukura tuzi ko ari umunyamurenge usabiriza yageze bakafadira umuryango kamwegeranye. Siko zagenda fast nyine tugezaho aho umushiyo kwifatira umunyamurenge kubera ikibazo cy'izara nge $20 kugeraho muza muryi muhira mwumve murahararutse mukaja kurya ngo mugafata abana mukarunga mukaja kurya handi. Vandimwe ni muvi buzima muje bundu. Ngaho ni muteke turi hano ko turaganira twenyine. Ubunyine twigwaneho iri muturambo kwa Rujanika. Siko umuturage wanyuma ari muzinda. Ese umuhungu wagaze kwa Rujanika muturambo uyehe. Ntagani dusubizanye turi hano twenyine nk'abantu babagabo. Ni musubize umuntu uri kwa Rujanika ubunyine. Nta muturage uri mu barundi yose na mikenge yose. Umuturage wa mbere ari mu karingi ko kwa Sebikamiro. None muze uwo mwana w'umuhungu utunze uburinzi kwa Rujanika kararya ibivuye. Umwana uri mu rurambo ahangaha mu rukuka. Umuntu uri mu rukuka undi akabigahorora mu muhana. Ese azarya mwari muzi ko isabune izigura amafaranga 500 y'amakongomani bukagwa 2500. Murabizi agapfuko kifu kara kamebe ni $19 yo kageze mu minembwe ni 70.
muri 2022 FARDC haramine muravyibuka irasimbunda z'intwaro 2022 selon na statistique zakozwe n'abaganga bacu na apotre nari kumushimira kwa hariya muri 2022 mu Minembwe havutse ipursa zibiri z'abana izindi nazo zizavuyemo haraminembwe kubera imbunda baharasi hasutswe tekereza kubera imbunda bagize gute baharasi kuriya muza mubona abantu bose babaye ubwoba bwashize baratimze baratimze iri zina ry'abanyamurenge muza mwita hano rizari batera isoni ubwo gaburi iryo zina wari protege waryambitse wari gaburi wari gitayeho kabona kuryiyita ariko uzozugira gusa ndi umunyamurenge niba kubita kuri se muhana imituka irindwi nurangiza kuririmba ngo mana uko abanye n'abasogokuru mushishi yoga imituka irindwi mu bagabo sogokuru amataka y'uru baramubwiye ngo urashaje bagukure ku gitora aravuga ngo kunkura ku gitora no kunkura mu bagabo ndashaje nzopfe ndi neje mu kuzimu ku gitora cy'abagabo kunkura ku gitora no kunkura mu bagabo nubana n'umugabo utazitanga itoro uzoshaka abasekirite ubana n'umubandi mu nzu ukabona ubana n'umugabo utazi ibyo abandi bagabo babamwo umugabo wahagaze imitima ihagaze umugabo akaryama isazi 3 bakeco ugasuruka muzusa 2 hebura iyo abantu bari mu bibazo baza bagabanya ibitotsi bakagabanya kurya bakagabanya kwishima mugomba guhisha amenyo yanyu kumbura nawe ugiye byose buri kanya uzi n'uguseka kwaseka ibiki dufite ikibazo mu Minembwe mpambabwira dufite inkomeri indege ntiyayitura Minembwe nta dufite inkomeri mu Minembwe ntababwira umubare mwumva icyo kintu imiti imyaka ibaye 7 barya abantu bazababwira ngo leta yagisegetingi iyi leta yagisegete mibunda yasenyutse ni bandi banyamibunda bari hano hari umuntu wo mu mibunda uri hano hari umuntu wo ku Ndondo uri hano mibunda yasenyutse irimo amakaye ya leta 6 amakaye ya leta 6 barayitwika mu gitondo kimwe irashira twisa amajo iminsi 2 bayitwisa igitondo kimwe bahereye mu ibakure ku murambi w'abatwari wa Mibunda barazamuka mu ibakura baratwika kwa Mukinzi batwika Nkango baje Maranda baje kuri Nyabihoma baje kwimbogo baje kwa Makira baje ku Muturambo mu Marundi kwa Rujanika bararinga kwa Sebikamiro no mu Karingi kwa Makerere barayirangiza igitondo basenga ntajya mu batuganya irashira igitondo kimwe FARDC ifite amakatanda tukari mu gipupu ikaba Nazareti ikaba mu Gashasha ikaba kwitara kwa Mukinzi ikaba mu Mikenge ikaba mu Kamombo komo bitakintu Minembwe yasenyutse amakanga 6 bibogobogo ntibaduteye tunarayi wanyu ta FARDC yari wa munsi basenya agakongo kibaza twirukana hari dufite imbunda 3 nguyu musa imbunda yiwe ni ifite ni wowe yayogeje ikayabizuri haruguru yayitureba gutya twaje nguyu ari hangasi bamubeshera yiwe FARDC yuzuye bibogobogo bamayisenya badutesa 11 za mu gitondo turacyakoze mu twatsi saa 4 bibogobogo yari yera FARDC yuzuye n'indi baraka bavyeyi twaraziwe ariko ndabatangaza ikintu kimwe nuko umugambi waducuriwe twarawushanywe twarawushanyuye nimba utabana n'abandi genda ugaruke na mwana w'ikirara yaragiye haragaruka mugaruke muze muvibu muze tubane ayo makosa uzutubonamwo uzoyadukosora uturimo siko pastor ayo makosa uzurangiza mu bwoko uzoyakosora uyarimo ariko ntuzoyitaza ntanabirimo niki cyabaye aheri igira niyo yambere ku matiko niyo yambere ku macakubiri ariko ntibazagira amacakubiri yo batewe bazabanza bakarwanya uwo bateye bamara kumunesha bakabona kwicara bakitera bonyine
ntimureke tureke kuryana mu mafuti dukubumwe nimba waragiye watikanye uve kongorera abantu kandi ga nimba none ga nyine umutima warapfuye reka guma kwica n'abandi muzoza muterana nimutahe murye ibihumbi ariko nimuhura muri gutanga igihumbi ese ijambo dusubiremo ukuri dutandukana hano hararibwa ibihumbi ariko kuduhurira ngo ndi wotanga igihumbi duhure haburi igihumbi ariko dutandukana haribwa ibihumbi minorite ubwoko bwose bukeya igituza abatutsi muri Kongo igitumye muri Nord abantu batuye igitumye abantu batuye Goma ubunye zaba mu Minembwe minorite zitungwa n'ibintu bitatu icambere ni intwaro yabo military power icya kabiri ni education connaissance icya gatatu n'ubutunzi bwabo iyo hataje ku butunzi bw'abanyamurenge bari muri Amerika tuba twarashize kuri karite ya Kongo abashi baravuze ngo baducururizeho ariko baracotse twaba tuyagurutsa ibukavu ku bihumbi 7 by'idolari iturimo kuvuga usanga twari bishimbo zonyine nizo gutwara indifu ibindi 7 tukaja kwista mu Minembwe dutwaye ibihumbi hafi 30 kugira ngo ubwoko buryo ariko twagaburiye abaturage ducishije ku ndege imyaka ko muranyumva ubwo kwa bukinisha wo bugendagendaho uzogenda urebe filime intare ntiziriri impyisi muzindi izirebe yasigaye kwayo tumunyubishira ijambo ntimwajyubishije umbishireze intare ndizama yijana impyisi muzindi guzirya izizikanga ikareba yindi yatarabutse uko nimbura mu kugenda ngo abanyamurenge baradanganyise waratarabutse abari hanze bose azokurya abagore bitwara nabe ngo bumvisha amakuru nabe abagabo bari kuri tubazo kurya abagabo bitwara nabi uzoza utabanyika bagukwitamwe ama ideology ugende wavuye mu murongo w'abantu bazokurya ni mugende umubumbe iyo abantu bari umubumbe ntakiza kibavogera ko twaturira umugabo muri San Antonio bamuririye muri mende ko bararirana muri Indiana ese uko nawe utekereza nk'umunsi wopfa zogenda gucyaba uzi ko ari umuntu uzupfa bakavuga ngo ntakigiye no mwijuru bakavuga ngo ntakije mwijuru bakavuga ati se ku mwisi niki kibaye ba ukwaje gukora icyuruna iya ruguru bacu habaga abagore b'abashango niyo yagaza bunga ntawagaza ubimenye kuko ntiyosiga kayungiro ntiyosiga umuhini ntawe yagiraga ntiyosiga isuka yagaza agenda gusoma ukazamenya ko yagiye yashize nk'umwaka hakaba undi mugore w'umuhana ubunga n'abashitsi bakamenya ngo uwo mugore ntakibaho ngaho siko bazagenda bakeje ntabwo muzaba mama ntwagaza mutwara amata mu isahani mukashira mu gikombe mukada wembura abandi bana bundi muntu none uburi mko amwe amakuru utamwe ikirepe nandi ngo ya diabete nandi ukarunda tubaza amakuru y'abayakenderwa bavana no kubara musari ko sinaje kubatonganya naje kubabwira ngo iyi ntambara si umukingi wanje so warezima so wa former president so wa pastor so wa president n'umukingi umeze nk'agasongero k'inzu buri muntu afite uwiwe ukura tuvunisha ku kintu tugomba gufatikanya twese barateye mu mikenke inkambi bare twisabanya mikenke bose bari mine siko imeze pase ko mateza barigike ubwo turagwana n'inzira ngo dushaka ubuje tubona ubuje tubasova inzara yabaye mine mwabonye gadi sabinesha ko yatanze imburuzo ariko ko turavuga ati se turagabura bare mu Minembwe aba mishwaro amaze gufata kare kangaya kuri barabagute none ga hano twaje abakuru baciye umugani ngo ivumbutse nabi izirasa umuhanga jaga sinoza namaze nabwo ngo gahaga ngo nuko ngo twari kwate ko sura ndagiye no seruka umugore he ndiyongisha kandi yajohereje umugore nabwiye ngiye gukorera ubwoko ni maraso kandi ntabukore iwe turabana kubagwana shaka mbana n'umugore waje kubagwana shaka nguri yarizimo mu hasatanga iziwe nani gatanga izanje ndamutangira se nabe yaratubwiye korone general ngo abagabo b'inganzo bazogira gute rero tugiye gukora dushaka ikintu tugaburira abantu basore bacu bari ku misozi ubu nyine hano kandi ivyo basina twaride uraduhereza ufite utubwira uzobona ayo utazabona ureke nta rubanza ruriho uzoyaboneje gusa utahana umutima nutabona none uvuga ngo ntanye umutima wo kuzoza ntanga ariko nimba uyafite duhereza ufite dutabara abavandimwe dufatikanye urugamba umwanya n'uwanya
Perezida ni wowe mperaho niwe nyine muhano. Reka kwanza tugushimire ku gikorwa cyiza ukoze, nukuri kubwitange n'umwanya wawe watanze drivinga amajoro, ku gikorwa uvuze cyo gushigikira ubwoko. Ubu ngubu twari turaha, nubwo turahazi tuhaheruka kera, ariko kumaze kuvuga zatwongeremo izindi mbaraga zo gukorera no gukorera ubwoko. Kuri ubwo nje nzatanga 1000. Nta muntu umuntu wumva ko yego papa, iyo banari mbonye indi microphone yego umufashe, kandi abantu batufashe kwandika, ntiyagira umuntu wandika amafaranga, nta uzubesha ubwoko. Protocol muze mufatize microphone mudufashe. Yes. Abantu n'abajene bari ari inyuma baze badufashe kwandika. Yes. Yego. Yego, pastor yasabye microphone hano. Yego murakoze.